kesayangannya. Oh, habis tak ngusar tang manuk. Ya no nenang. Ya. Lu yo serga kita kok. Kok habis tak ngusar kan. Kerong kok dek kan. Maka kita kerong kan kok. Oh, kok kerong dek kaki no. Habis kok tak ngusar kan. Kita kerong kan kok. Sayang dulu. Ya, sayang. Marah, cuma teman. Nyaman ya. Tak kerong lagi kang. Unyung kayak mga tak kete. Unjuk percaya. Ya apa tuh saya kelakon. Ajre, taring ayang goyang. Atau aja, ajal kung jalan tuh apa saya kelakon. Nyaman Nyaman. Wah, payah tuh temu kaki Setia. Ngor. Yuk kaki ji. Pampo bener kaki ji. Layangku kaki ji. Orang yang kok ngusar manuk. Lah. Sambil dam apa kaki ji. Ngaling kaki kaki. Belum sering kok ngusar manuk ji. Kaki mak ngucak nyaman kiuru marah. Layangku kaki ji. Tak partaje sering kok nekuk manuk ngusar manuk. Engkau ngucak nyaman wah. Polan saya sar manun wah lembu dah iya. Jadi kok ngucak nyaman. Marah cok. Ini bebeni. Oh songko mingko nyengku. Tinggal manu. Dah iya. Yang kok yang bola nabit kerong ke manuk ya. Manu apa ji Aba ari ya manuk ria. Besia dari ring sepo. Manuk ria kejunil nah. Lancar rezeki lancar. Nyaman ji Dah iya. Le situng boleh saya anu kangko saya masuk. Ada rumah. Munyin ada pada bi manuk lain nah. Munyi der rumah ji Munyin dia. Dah iya kanto. Dah tadi mun beda rezeki datang tak kira buru aku nentar dah iya. Aku nyantir. Iya, sering lah. Munyin kanto. Dah iya. Nyaman ji menanggi manuk ngaji sampai beluk soki kaki. Oh yang ku. Aning kaki tak lem kisoki Yang ku dah iya. Kok ria sandi manuk rela abis lah. Aning candeng sepor wah. Anu melancar rezeki dah iya. Cuma datang rezeki Iya. dia. Ya kakek laku apa sih dia? Iya jadi yang kok pada keseharian pada toh dan tosen kok. Salah aku aja deh. Iya karo Arya aja ke manuk kok. Udah tiga kisi soki terus ada tos manuk polan manuk keramat si soki. Iya bingkok era beti yo sarap pada ruang. Iya makilah tahun alif kabeh tak kira soki kaki mentek turu akibi laku nasi kocak emban Arya manuk pesoki ya mendatang rezeki tapi turu akibi laku Ya iya ya. Cuman kaki tak laku Iya tak iya. Mak betong mulut tak kira soki kaki makilan dia manuk ngaji sampai 10 miki. Iya bener kaki ji. Bener. Ya tini lah berabeti ji Nisar bulan jila anu terimban anda berabeti. Iya. Kok tidak sah kelu. Iya ji. Kelangkong ji. Jangan alaku lo. Iya ji. Mana? Ada lah. Aji ruak. Lah. Manuk leburu. Ji. Dek remang kok ria. Bah burung kok soalnya pese sesokir ya.
Demaji gara-gara aji ruah. Kaki no. No. Kanto. No. Kanto. Usari ada makana mano. Aji ruah lako. Mano tayo. Rawa na. Tak guru po. Nang sayang kok pagala hinyari kaki. Nang no tak guru kaki. Nang no. Mana? Alam lay manco dah. Romancon karo si itina kaki no. Nah iya. Buat. Mancam cek bau. Mat, kaki berdina, sehari-hari bingko akan meloloh. Kita pun nggak jendut, lemah ini rokok madang. Kaki mat, bilang akan meloloh. Sebisa hari mat, wamat, betul mat. Primat, bijir aja mat. Mat, jari mat. Ada leburu, raja gelu betul. Tekar buru lah ada. Demelah. Wamat, lu mat. Kan teka kena ninja gedong daripada yang mau lolo pun tahu. Waduh. Kena apa? Naplis padengah. Tak mere. Aduh, betul siapa main padang dia? Ya gitu. Awak boleh bodoh mat. Tak iyo, main denang. Tak kimat. Tak kiwaro. Waduh ke, bangkot yang dia. Robat, bara. Kebaran mat. Mat, payah. Launan. Ada manuk. Bedetung sak mat. Tiarap. Abuh, mahal banget beremat. Napangkangku. Buru dekiman on. Buru. Kaki napangkangku.
Mantap lakar padang ya. Kecapu dudun ya. Kecapu. Ya teguh mat. Oi mat. Chong, lu chong. Apa? Le di mana dia? Padang. Yung nga chong. Tang di ginom. Ari tang mano re chong si esari bingko pagele dia. Ngening jare. Jare. Ngening. Ada lah oleh mencol ya deh. Anje. Saper ha. Majuk je. Lu kata toh hebi Revan no. Larap belarwa. Ari tang mano re chong. Beni manon baan. Tang mano buru. Rekan awa ke bayi tong nom. Awa ke bayi banyak. I chong tao, chong ma ari angko tengen chong beditoran mano dia. Ari baun boleh dia. Engko tengen ke baun. Si orang ari abit bedi yang ko. Mano nom, pakun bau mano. Tak kira bau blueberry. Sekelangkong chong yo tak tahu ko chong. Ari tang mano re chong. Aku tang mano chong. Kau selangkong mano. Ya anu ji buru ji. Madang rinom. Iya chong jeng tang mano re chong. Lu datus keluar nenang chong nenang. Ada remah niko. Tang mano buru ji. Saya anu kaki apa buru. Apa ya sih? Kaki oleh di mana? Madang guru desa. Anong kaki buru he? Buru. Cek kaki pas tak langale kena sekali he. Cek ben Tahu manung kaki lang cuma sering manu kun pada kapi he. Bi kaki tak beriin tora. bede ji toran ji. Di mah. Idin ani kay mong ariya. Ipe kepen ariya bede ariya. Ay bingko sukud iyo sar mo lolo riya. Ada nom. Api. Tak kira jong lain jong bakun jong. Lah he kaki cek anu he. Manung kaki kun tak temu ki he ni senak kanak langale nak kanak keni he. Tang manuk kesayangan ji. Kaki pas ado tuan sekali he ya dong. Ada metang manuk ji. La toro le desa. Langalay nak kanak keni nak kanak ni ser. Nare madang. Toher kare tuan nunggu tak langalay kanak-kanak. Pan na pan. Dina lu toju lu. Sambin oleh di meja. Mat, manu jimat. Madang kok nom. Madang pahaya keruah. Sambin ma teleya kusoto he cong manu ria. Bulan padi kan nom. Ketika ke gele madang manu iya. Iya. Beton mereka engko. Jadi cek ngulangi Dimma mereka ben. mereka engko gele engko ria denak ria kan ketemu suka ke nyare. Si madang manu beton mereka engko gele. Dengan sedang padangan jitin roma boleh cong. Engko gele papan nyegu kedeng temu bodo-bodo lupa kecetak. Sambin manu ria. Ari budi cerita cong. Lambe Nabi Sulaiman dia paling yang sayang nah hewan. Nabi Sulaiman recong bisa apa tabi hewan apa cong. Dia si Nabi Sulaiman dia paling cek cinta nasar ka bagian wan hewan. Manuk rumun padang. Aru pada tahu sakit cong. Nangis manuk ruah. Nabi Sulaiman wa tahu cek manuk ro nangis. Cuman orang sih tak tahu, tak padang cek manuk ro nangis, cong. Oh, dah iya nom. Iya, makan niser sih sama manuk. Udah melaman cong. Kaki nom pun tamanu. Duh, letorot dacong niser manuk ro pada terodi ya. Kaki aja caji ya. Coba emat itu mengaruh. Wata cangaji ya. Cucu laki. Di letorot dacong ya. Arwah bunga meleburu deh ya cong. Ibu nga. Lah cek mah dengan pole. Niser ya. Nom. Niseran berarti kaki mat.